lakar suntik dewek adi ne suntik kan kombinasi ma imunisasi pangsing kandi emergensi. Takut teken ngejaum beli mula tusing gonta ganti usus anggon nyunti adi. Pribadi mula pindah ke dokter pribadi, mula pindah ke dokter pribadi. Suntik dewek adi ne suntik kan kombinasi ma imunisasi pangsing kandi emergensi. Takut teken ngejaum beli mula tusing gonta ganti usus anggon nyunti adi. Pribadi mula pindah ke dokter